not have survived the killer. Okay, natin sa gawas and nice silent headgear. Oh my god, atong tumukon dobi. Ay, narin ni boy, dun sa'yo niyan. 0 coin pa ta karon. So yeah, atoging duwa on pa naman kakakwanta. Hala, nasulti ba kang boy? Okay, ay, magaling kung maaso ko. So napay, paano kunan hala? Wow, sana all! Like, wow! We're back. Nagkuhan ako. Okay, balo ko na. Okay, void taas ang map. Kaya, wow. Okay, ayaw na lang tayo mag-void. Void 4. Ayaw lang tayo mag-void. So ayun na nakuha kung kinsa, sleeping killer. Okay, siya ang killer. So, let's start. La! Yawa ba? Kapugi-pugi na. Killer ni. Sama ni. Sama ni. Okay! Dara, respawn na siya. Okay, exit daw. Ma-open ng 4 minutes. So, mag-survive lang ta. Napugi kayo. Hey! Help me kuya. Atong help. Ay, butang na. Ah! Yakala ka dia. Okay, good. Let's go. Make sure na wala siya. Akit ko. Help me, naka-help. Ay, dira, nanihilap niya. So, mag-ikulakon tayo mag-exploring. Ah! Hindi was defeated. Okay, mag-grow-crowd tayo. Like, wow. Mag-grow-crowd tayo. Dili niya makitaan. Matag spider, ani. Ala. Matag spider. So, 2 minutes na. So, magpasabot lang tayo. Wala na, patay na. Ah! Oh my gosh, yeah! Oh my god! No! Putang inadakan! Oh, yee! Hoy, putang ina. Habulin time! Let's go! Punyeta, dihabol ko. Punyeta! Help me po! Ay, ayaw na lang po kasi papatay na ako. Okay. There's a kids of this and last one na ni. No, last one. Ano ka ba tayo dun? You betrayed me. Ayan na. Ano kung betrayed? So, trade. Okay, di ko mag-trade. Wala pa yung espada ganyan. So, wow! Sa kapuno ta. Yun na lang eh. So, bawat ta mag-void tag sa map. Ay, hindi ko doon ko. Buti sa map. So, mag-void na ta. O, no? Hindi mo siguro pwede kaon. So, okay lang hindi lang pwede kaon. So, mag-void na lang ta na. Ay, dara!
Ano ta? Yun na yung ulit ta. Ito ni. Okay, delete. Delete na lang ta diha. Alin na lang ta kay. Ano naman na? Agay mo! Pag-void. Oh, maganda yun. Fine. Okay, was naman punta. Sinakong hunter. Ay, siya pa jud. Ay, hopit na ko. La! Okay, tago to daan. Okay. Ano man? Maado na siya sa tago to daan. Ano siya, oh. Creepy. Hindi ha. Tapos, nag-camping siya. Drama na. Sana hindi niya ako ay laro na. Nag-camping ka muna. Ayan, naligtas siya. Pas walang giligtas niya ng kausa kasama. Killer. Digukod sila. Daraon. Namahit. Okay, dara siya. Visit di ay. Oh my God! Bakit nakita na ko? Ambak na rin. No! Ay! No! Nag-camping siya. No! I'm sorry, but I can't help you. No, nag-camping siya, oh. I'm sorry, really sorry. I can't help you. Oh my God! Doon na namatay. Sak! 59 minutes ito. Magpabot na ito. Dagan! Woo! Let's go! Naka-escape na ta! Tapos natin nakuha og yellow knife! Wow! Natin nakuha yellow knife. It's pretty cool. Ay, pretty cool kayo. Oh my God. Oh my God! And that is, guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notif kayo if mabagong akong video. So bye mga guys! Have a nice day and happy ng Halloween! Bye-bye!